Yey, sabingelela Nkosi yami, sabingelela mhlaba wonke, sizwe sonke magumba amanonke omhlaba Nkosi yami. Yey, kuyabanda Enhlazatshe. Kuyabanda Enhlazatshe. Ngiphansi Enhlazatshe namhlanje. Dokotela 2+2 sikadla senyama safela emazweni. Sithi sanibonani. Eyiyodwa into engiyithanda ngabantu. Abantu bayakuthanda, abantu babakukhonzile suke bakukhonzile. Akufanele bese uphoxa abantu abakusekayo entweni oyenzayo. Akufanele ubukele phansi abantu abakusekayo. Mina nje ngiyalandelwa, angibathengeli madatha, abantu amadatha abo basilandela futhi sibahloniphe. Ingakho nginibingelela ngithi ngeke kuze kuhlale kunje. Ngiyanithanda kakhulu futhi ngize ngisho ukuthi umuntu ongakwazi ukukhuluma nababukeli nabalandeli usuke ekabi ngoba ayikho imali abanikayo ukuthi abantu banilandele. Ngakho ngithi nibalulekile amazwi ami ngithi mina qhubekani ningiseke bunzimeni nasekukhanyeni nasebunyameni angeke kuze kuhlale kunje. Inkosi ikhona sikadla senyama safela emazweni. Hayi ke angishiya ngila Enhlazatshe kababa uMondlane. Hawu le ndoda abaningi bazoyikhumbula ike yavakasha emalangeni ngapha ekhaya ke hayi kwaba mnandi. Isiyangibiza ke le ndoda. Siyangibiza le ndoda ithi hayibo awukusondele la Enhlazatshe kunezinto engifuna ukukunika zona noma engifuna ukuthi ngibonge ngazo. Ngathi mina hawu so thini manje ubongani? Wathi hey umsebenzi wami la ngikhona manje angazi ke kodwa ke asingalokho esikhuluma njalo. NgiseNhlazatshe la ngikhona esigodlweni sika baba uMondlane Enhlazatshe. Nkosi yami konke ngisho imininingwane yakhe sorry ngisho imininingwane yakhe ngizoyishiya ukuze abantu bafike la Enhlazatshe bazothatha injula. Hayi ke ngiyavuma ke nami Nkosi yami liyakhule lami igama. Uma wenza kahle uyancaneleka, uma wenza kabi sono sikuwe. Umuntu ungabi nomona naye. Ngakunika baba uMondlane siyakhuleka ekhaya lakho. Bingelela naba abantu basibukela. Awu Nkosi yami, bingelela umhlaba wonke. Phakamisizwe ke. Sizwe senkosi. Awu ngiyanithanda kakhulu. La ekhaya kaMondlane Enhlazatshe. Kusesigodlweni nje la sala ekhaya. Ngijabulela uDr wami, uDr 2+2. Awu Dr Mkhulu ungithethe wangibeka tukwelizinga lelikhulu kakhulu empilweni. Kungako namuhla sinaye lana ngimcelile ukuthi awu dokotela wami ase ube khona la Enhlazatshe. Nami nje ngisathe umkhomba satha kuya leplazini. Ngifuna komniketa nje inkomo leti 5. Tekubonga. Tekuthi lesizinga la ngibeke kulo nami ayikhona umhlaba nami so yangathi nemadodza la nginika wona siphethene kahle nemadodza. Kumnanzi nje ekhaya akunalutho sothobe kuhle kakhulu. Ngithi ngako ke namuhla ngithi dokotela wami asekede sangivakashele ndothi ibongela umuntu makakwendele into lenhle mbongeni malangeni nimbonge sive senkosi. Umuntu uma kayentela kahle le ndodza ayinamona ayinani. Manje ngithi awu namhla dokotela wami ngitobonga lokho ukuthi ayi into lo ngendlela yona mina ayi ingithethe yangibeka ezingeni yinhle kakhulu dokotela wami. Hey kulungile ke baba uMondlane cha ngikhulume kakhulu anginawo umlomo angikwazi futhi nokuyiphakamisa ngayiphakamisa ngithini ngoba umuntu uma ekhulumelwe uyayikhulumela. Into ebalekile kakhulu singalahli ithemba. Ubaba uMondlane ngikhulula isizwe mina ngikhulula isizwe angesabi lutho ngaye. Ngithi nangu la Enhlazatshe ngoba uphuma la esandleni sami. Isandla sami lesi. Ukuhlupheka kwakhe akahlalanga nakho. Ukuhlupheka kwakhe wakuveza naye wathi cha. Hey bengithi ngiyalapha. Haya kwenzeki lutho. Ngimika amandla. Ngamnika ngangaba nalutho. Uma yengibize ethi ngibizela khona ngikwazi lokho akhuluma ngakho phandle mina angazi lutho. Kodwa engikwaziyo ngithi sizwe sakithi. Umuthi ukhona impande ikhona kuphela idinga isibindi lezi zinto. Zidinga wazi ukuthi ufunani. Manje ke ngithi ke mina abantu baseNhlazatshe yonke jikelele kufanele beze kudokotela ubaba uMondlane. Ubaba uMondlane uzayibiza inamba yakhe. Abalekelela abancedise ngoba umdala lo muntu uyayazi lento ayenzayo.
ngimnike izinto zangempela ezijulile ngaze ngakhipha imfihlo yaseJordani ngayiguqulela kuye awuveze mfana babona iJordani sesilakile alisalakile la ekhaya uyayizindaba ngase ngimnika imfihlo ngoba phela imfihlo ufuna umnike dokotela mayifuna awukwazi ukufihlela enye inyanga ukhuluma amanga kwenye inyanga ayitshela iqiniso ithathe izinto ngokuba yona iyazifuna indlala iyabulala ebakithi abantu abasukume ke bakithi basukume bonke beze ebunyangeni noma ekulashweni okumnandi kakhulu ke uyakhuphula amandla awusibalele izinto zenza abamondlane ungakubaleli cha awusibalele nje ngempela sothobe siyawakhuphula emandla endvodza uma ngabe indvodza kumbe ifuna ukuthwala la ekhaya siyathwalisa sinenzawo la lesithwalisa kuyo thine lemhomeni sitawuhamba nje na dokotela ayawubona lena noma ufuna umsebenzi sowufuna umsebenzi awusawutholi la ekhaya umsebenzi siyakukhuphula kokuthi uthole umsebenzi noma ufuna kumbengcene emandla ngesigubhu siyakuniketa emandla sikunikete isigubhu thine lesiyawulangizana naso luyawuqela kusotinto nasi nje isigubhu sikunike sithi nasi isigubhu uhambe uyokwenda tinto tonke tendeke ngalesigubhu kunjalo ngempela sothobe wayithinta lesigubhu ngizwa kuthiwa emalangeni uke wanika umuntu isigubhu wasibuyisa lesi esikhulumayo uyazenza nigubhu ekhuluma kwamondlane siyatenda la ekhaya igubhu lesikhulumako siyatenda la ekhaya igubhu lesikhulumako ngempela qoqa indzaba yonke nawe njengoba lana nje masithi sinemakhosi sikhuluma ngemakhosi lawo ngemakhosi ngemakhosi lawo akusito tigubhu ngileti lesitendako ngileti tigubhu lesitendako othile ukuthi uhambe uyokwenda ukukhuphula into takho noma ufuna ukukhuphuka emsebenzini amakhosi lawa akhulumayo ya hayi sifunda yasebenza lento hayi wayithola lapho wayithola khona hayi kulungile ka singabi nomona bese nibingelela nje sizwe sika baba sithi niphile njalo umhlaba lo bodokotela abaningi mihla namalanga akuqoqa umuntu ukuthi umuntu akeze kithi kodwa umuntu uzizela ngokuthanda kwenhliziyo yakhe simbekezelele simsize simncengise empilweni aphumelele kulungile ke nayi inamba ke kababa uMondlane awuyibize sambe 082 sothi 096 sothi 4771 ngiyo ke inombolo kababa eMondlane leyo awuyibize futhi it is 082 sothi 096 sothi 4771 ngiyo inombolo kababa eMondlane latholakala kuyo kulungile ke siyabonga ningithole 072 737 8514 072 737 8514 ngekuhlale kunje siyabonga bakithi